لذلك أمر الله تعالى الإنسان أن يحترم الإنسان ولا يؤذيه. Şuna göre de Allah Teala buyurdu, kişi ikinci kişini hürmet ettiğine, yani kişi bir-birisine hürmet ettirge tiyiş. Çünkü onların negizi asıllıdır. Hem onu izah kılmazka, zulüm kılmazka başka kişiye buyurdu. وأكرم الله الإنسان بإرسال الرسل حتى يدلوه على طريق الحق. Hem Allah Teala indi Edem babaların hürmet kıldı, onlarga peygamberlerini jiberip, doğru yolunu gösterdiği, dürüst yolunu gösterdiği peygamberlerini jiberip hürmet kıldı. والرسل والأنبياء كثيرون أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Rasuller, Allah Teala'nın ilçileri hem peygamberler indalar kup bulganlar, onların in birinçisinde Edem aleyhisselam hem in songu peygamber hem Rasul ilçi ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. الأنبياء أكثر من الرسل. Peygamberler Resullerden kubrak son boyunca. لأن النبي الله يوحي إليه بشرع خاص له ولقومه في قريته. Çünkü peygamberlerde Allah Teala ona has şeriat bire hem bu yaşayan halka bu şeriatını jibere. أما الرسول فدعوته عامة لجميع الناس. Ama Rasuller, ilçiler, onlar indi bütün kişiler için jiberilgen. Peygamberler indi ayrım öz halkları için, kavimleri için jiberilse, Rasuller, bütün halklar, bütün kişiler için jiberilgen. Şuna göre Allah azrar. لكن الرسول بطبيعة الحال هو أيضا نبي. Rasuller indi ilçiler, şuluk vakitte onlar indi peygamber bulup dururlar. لكن النبي ليس برسول. Peygamberler, nebiler, onlar indi varsa da Rasuller tügül. Her bir Rasul ol peygamber, her bir peygamber Rasul tügül. والقرآن الكريم قص أخبار بعض الرسل وقسم منهم لم يذكرهم. Allah Teala Kur'an'da indi koy bir Rasullerini, ilçilerini özünün iske ala, ama koy birleri iske alınmıyor. يعني مجموع من ذكر من الأنبياء والمرسلين في القرآن 25 نبي ورسول. Allah Teala Kur'an'da 25 tane indi peygamberler hem Rasullerini iske ala, ilçilerini. وأنزل الله كتب سماوية. Allah Teala şolay indi kökten kitaplar indirgen. على داود نزل الزبور. Mesela Davud peygamberge indi Zabur kitabı ingen. على موسى نزلت التوراة. Musa peygamberge indi Tevrat kitabı ingen. على عيسى الإنجيل. İsa peygamberge İncil kitabı ingen. وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل القرآن. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an kitabı ingen. فالمسلم مأمور أن يؤمن بكل الرسل وبكل الكتب السماوية. Hem indi Allah Teala buyurgan bizge indi iman ketirirge, şanırga bütün kitaplarga da ingen hem bütün peygamberlerge de. لكن القرآن الكريم جاء في آخر الكتب السماوية. Lakin Kur'an-ı Kerim en songa kitap bulup ingen kitaplardan. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء آخر الرسل. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en songa Rasul, en songa peygamber bulan. يعني لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. Kur'an'dan sonra hiçbir kitap gelmeyecek. Hem Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den son bütün bir de Peygamber Rasul bulmayacak. والسبب في ذلك أن الله جعل في القرآن كل ما في الكتب السماوية السابقة وزاد عليها. Bunun sebebi çünkü Allah Teala Kur'an'da ona kadar bulgan bütün kitapları hükümlerini, emirlerini kırken Kur'an'a hem Kur'an'da ondan artığı da var, artığı da. إذن الإنسان إلى أن تقوم الساعة لا يحتاج غير القرآن لأنه فيه كل شيء. Şolay etip kıyamet kopkançağa haddi
Kur'an'da bütün evrede var, kıyamet kopkan şahatlı, kirekli kişiye şuna göre de indi başka kitap kirek değil. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بتعليمات صالحة إلى يوم القيامة. Şöyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kildiydi, türlü hükümler hem evirler bilen kıyametke hadle yeterlik. فلا نحتاج إلى رسول أو نبي بعده. Şuna göre de ondan sonra indi başka peygamberge hacet yok, muhtaçlık yok, gerekliği yok. والله سبحانه وتعالى اختار للقرآن أن ينزل بلغة العرب. Allah Teala indi Kur'an'ı Arap dilinde indirgen, Arap dilini sayılan Kur'an'ı indirir için. وليس معنى ذلك لأن العرب أفضل من غيرهم. Onun sebebi de Araplar yaxşırak başkalardan bulganı için değil. لأن الميزان عند الله أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah Teala karşında bittiğinde hesap yaki ölçev takvalık boyunca Allah Teala'ya takvarak bulgan kişi yakın. Yani Arap bulgan için değil. واختلاف الألسنة علامة من علامات وجود الله تبارك وتعالى. Dillerinin türlü buluğu, türlü halıklarının buluğu, Allah Teala'nın varlığı bilgisinin bir bilgisi, alameti. Allah Teala'nın varlığını bilgirtedir. لذلك المسلم ينبغي أن يتعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن. Şuna göre de indi her bir Müslüman Arap dilini öğrenirge tiyiş, o Kur'an dili bulganğa göre. Arap dili bulganğa göre değil. القرآن هو قانون وضعه الله للمسلمين في الأرض. Kur'an Allah Teala tarafından Müslümanlara bilgilenen kanun, zakon. ولا بد لمن يريد أن يعمل بالقانون أن يعرف لغة القانون. Allah Teala'nın kanunun bilirge tilegen kişi elbette o kanunun dilini öğrenirge tiyiş bular. فمن يتعلم اللغة العربية تعلم القرآن. Kim şulay etip Arap dilini öğrense o Kur'an'ı öğrenir, Kur'an'ı anlar. والعربية لا تلغي اللغات الأخرى. Arap dili indi başka dillerini kireksizge çıkarmayın. وإنما على المسلم أن يحافظ على لغته الأصلية ويتعلم إلى جانبها اللغة العربية. Müslüman kişi şulay etip üst dilinde bilirge tiyiş, hem şunun bilen bir redden Arap dilinde öğrenirge tiyiş. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن كلام أهل الجنة سيكون عربيا. Hadis kitapla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgandir, cennet ehillerinin dili Arap dili bulur dedi. معنى ذلك أنه حتى من لم يتعلم العربية في هذه الحياة الدنيا سيتكلمها في الجنة. Lakin bunun manası değil, bu dünyada Arapça bilmegen kişi de cennette Arapça söyleşecek diye anlatılır. والمسلم مأمور أن يتفقه في الدين. Müslüman kişiye buyurulgan indi emir etilgen dinni anlav, düşünü, fakih buluv. لأنه مطالب أن يعبد الله. Çünkü Müslüman kişi Allah Teala'ya ibadet kılırga tiyiş. فلا يمكن أن يؤدي العبادة بصورة صحيحة وهو جاهل. Hem ibadetini dürüst etip kılу mümkün değil eğer olmadan bulsa, bilmese. إذن أصبح طلب الفقه وطلب العلم لكل مسلم ومسلمة. Şuna göre de fikahını öğrenu, hem ilimini öğrenu her bir Müslümanğa, bir kişi olsun, hatun kız olsun, tiyiş bular, talep edilir. والطلب العلمي لا يعرف سنا معينة إنما من الطفولة وإلى قبل الموت. İlim alı ol ayrım yaşka bilgili bir yaşka değil tugul, belki belekiden başlap indi olu yaşka hatlı ilim alı tiyiş. يعني ليس من الصحيح أن يقول أنا كبير في السن لا أتعلم العلم. هذا خطأ. Dürüst tugul, min indi qar, mina ilim almasan da bula dibeytu, bu dürüst tugul. لأن العلم بمثابة النور يزيل الظلمة. Çünkü ilim ol nur kebek,
Karangılıkni bitire turgan yoqtilik kibik. ومن تعلم وتفقه فقد نور الله قلبه بالعلم. Hem kim ilim alsa, fakih bulsa, dinni öğrense, anlasa, Allah Teala onun ko'ngilin, yüreğin nurlandırır, yoqtirtir. ثم سيعبد الله عن علم. Hem o kişi Allah Teala'ga bilip ibadet kılır, anlar. والعلم ينبغي أن يؤخذ من الكتاب والأستاذ. Hem ilim alınırga tiyiş kitaptan, öğrenilirge tiyiş kitaptan, hem ustazdan, okutuşudan. والآن كثير من الشباب يأخذون العلم من الإنترنت. Hazırki vakitte indi ko'p yoshlar ilimni internetten alır. وهذا الإنترنت والأخذ العلم من الإنترنت هذا خطأ كبير. Hem ilimni internetten alıp bu zor hata. لأن الإنترنت يدخل إلى البيوت بدون استئذان، يعني لا يطرق الباب. Çünkü internet yurtlarga, uylarga ruhsatsiz kire, şakıp kirmeydi. وفيه أفكار عديدة لجهات عديدة. Hem andayında internet arkalı türlü fikirler, türlü yaktan, türlü türkümden bulgan fikirler kire. ممكن في أفكار للكفار، أفكار لليهود. Kafirlerinin fikirleri de kire şu internet arkalı. Belki o Yahudilerinin fikirleri dedir. حتى أفكار المسلمين ممكن أفكار منحرفة وممكن أفكار صحيحة. Hatta Müslümanların fikirleri de internet arkalı. Qaybirleri onun dürüst kılırga mümkün, sahih. Qaybirleri indi hata, yalgış kılırga mümkün. إذن فلا يصح أخذ العلم عن طريق الإنترنت، يعني تجعل الإنترنت أستاذا وشيخا لك. Şuna göre indi internetten ilim alı dürüst olmayı, yani internetine üzerinin ustazın uğruna uyu dürüst olmayı. وإنما تأخذ من الكتاب الذي ألفه العلماء وأستاذ يشرح لك الكتاب. Belki ilimni alı tiyiş kitaplardan, alimler tarafından yazılgan, tüzülgen, hem onu okutuşu ustaz anlatırga tiyiş. والعلماء الحقيقيين أخذوا العلم بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Şun galimler, hakiki galimler, onlar ilimni yani şılbır arkalı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e varıp tutaşatırgan, şılbır arkalı kişiler, şılbırı arkalı öğrengenler, alganlar ilimni. ونحن ينبغي أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. Hem ilim alıda biz ilim alı yolun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden öğrenirge tiyiş. Onlar kibik alırga tiyiş. فكان الصحابة تلاميذ وشيخهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabeler dikinde onlar şakirtler bulganlar, onların ustazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. فكانوا يجلسون ويحضرون مجالسه يستمعون إليه. Hem onlar indi onun yanına gelip, onun meclislerinde bulup, onu tınlap öğrengenler, alganlar ilimni. وإذا عندهم مشكلة في شيء تقدموا إليه وسألوه. Eğer onların indi soruları, yaki birer ağırlıkları varlıkta gelse, onlar Peygamber'e varıp üzülen soraganlar onun. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معلم من البشر. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi üzü bir kimden de öğrenmegen, o kişilerden öğrenmegen. إنما معلمه المباشر جبريل الذي يأتي بالوحي إليه من الله. Peygamber'in ustazı indi muallimi, bulgan okutuşusu Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam üzü öğretken onu. فأحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال لا يستطيع يجيب لأنه ما عنده وحي. Şuna göre koy bir vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorav kilip soraganlar, lakin o onun cevabını bilmegen, hem cevabını eğitmegen. Çünkü vahiy, onun boyunca vahiy düşmegen, inmegen. فينتظر إلى أن يأتي الوحي ثم يجيب السائل. Hem o kütüp durgan indi Cebrail Peygamber arkalı vahiy kilgenin, hatta şu soravga cevabını bilir için, hem yetkirir için. فمثلا سألوه يا رسول الله كيف ننادي الله؟ هل هو قريب حتى ننادي بصوت منخفض أم بعيد فنرفع أصواتنا؟ Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir taptır soraganlar, niçin biz
Rabbimizden, Allah Teala'dan soruyor, dua kılıyor. İşten gene mi, ya ki kışkırıp mı diye etken soranlar. فتوقف عن الإجابة ماذا يقول لهم؟ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derse deyip cevap verirken bilmegen hem cevap vermegen şu sorular. فنزل عليه جبرائيل عليه السلام بالوحي. Sonradan indi Cebrail aleyhisselam vahiy bilen ingen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e düşken. ونزل قول الله تعالى في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Şundan sonra indi şu Allah Teala'nın ayetleri ingen Bakara suresindeki eğer sorasalar bendelerim benim turunda benim yakın onlara cevap verem diyen. مثلا ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي أخبر السائلين بالجواب من الله. Şundan sonra indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soragan kişilerge şu ayette ingen cevabını etken indi cevabını jitirgen. بعد الصحابة جاء التابعون. Sahabelerden sonra tabi'inler bilgen bitinde. فأخذوا علمهم عن الصحابة لأن التابعين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. Yani bu tabi'inler ilimini sahabelerden alganlar. Çünkü onlar üzeri peygamberini kurmaganlar, sahabelerini kurup onlardan ilim alganlar. فأصبح كل صحابي شيخا لجماعة من الناس. Dolayısıyla her bir sahabe başka kişiler için, tabi'inler için bizi ustaz bulgan. يعني مثلا عبد الله بن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذا لكثير من التابعين. Şular arasında mesela Abdullah ibn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bitinde iki tuğan abisi, atasının bir tuğanı abisi. Şunun malayı, ol indi bir kup kişilerini üretken hem onların ustazları bulgan. وهكذا ابن عمر وهكذا ابن مسعود. Şunun gibi ol indi İbn Umar radıyallahu anh'ın malayı, Abdullah ibn Umar, İbn Mesud hem başkalar. Üzeri üretkenler. ثم جاء تابع التابعين. Tabi'inlerden sonra indi tabi'ut tabi'in diyen buğun kilgen. فأخذوا العلم عن التابعين. Onlar indi sahabelerini kurmagan, belki tabi'inlerini kurup şulardan ilim alganlar, ürengenler. لأن تابع التابعين لم يروا الصحابة رأوا التابعين فقط. Çünkü onlar sahabelerini kurmagan idi, sahabeler vefat bulgan, sahabelerini kurgan, tabi'inlerini kurganlar. وهذه الأجيال الصحابة تابعين تابع التابعين ثلاثة خير القرون في الأمة الإسلامية. Hem şu iş buğun, sahabeler buğunu, tabi'inler buğunu, sahabelerini kurgan, hem tabi'inlerini kurgan, tabi'ut tabi'in diye ataladıgan buğun, şu iş buğun en hayırlı buğun sonala. وهكذا تسلسل أخذ العلم إلى يومنا هذا. هناك علماء عندهم إجازات متسلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Hem şulaydı bugünkü günge kadar devam etken, onlardan başka okuşlar algan, başka okuşlar bugünkü günge kadar şulay etken, hem zor alimler, onlar şulay indi üzerinin ustazları arkalı tutaşalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de haddi tutaşalar. ونرى في عصرنا الحاضر كثيرا من الاختلافات بين المسلمين بسبب عدم أخذ العلم من أساتذة. Şuna göre de bugünkü günde görüyoruz Müslümanlar arasında ayrımalıklar, tartışmalar hem ana sebebi çünkü kişiler ustazlardan, alimlerden ilimini almıyorlar. فترى الواحد يذهب إلى الإنترنت ويفتح ويأخذ ما يريد من المعلومات هل هي خطأ هل هي صحيح لا يعرف. Mesela bir kişi internette kirede ilim ala da bu dürüst mü dürüst değil mi onu bilmiyor hem şunun bu inşa indi hüküm şaraya ki amel başlıyor. لذلك وقع المسلمون في خطأ وخلافات كثيرة. Şu sebeple Müslümanlar birbiri arasında tapkalaş, ızgış hem karşılıklar çıkar. وبدأوا يفسرون بعض الآيات بعض الأحاديث تفسيرا خاطئا. Şu sebeple kayber ayetlerini okup, yeni hadislerini okup, yanlış manada anlatırlar, tefsir kılarlar. Şu sebeple. نضرب مثالا واحدا حتى لا نطيل عليكم.
نضرب مثالا على كيف يفسر النص تفسير خطأ. Mesela bir misal getiririz. Nişek yalgış itip anlatalar, yalgan revişte anlatalar ayette mesela. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذا تحذير يعني اتركوا، إياكم يعني اتركوا تحذير، إياكم ومحدثات الأمور يعني في كثير أشياء جديدة احذروها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eytken hadis mesela, saklanınız yangalıklardan, yana işlerden, yangalıklardan. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Çünkü her bir yangalık o bid'at. وكل بدعة ضلالة. Hem her bir bid'at o adaşı. وكل ضلالة في النار. Hem her bir adaşı o utta cehennemde diyor. جاء بعض الشباب اطلعوا على هذا الحديث فسروه خطأ. Fayber yaşlarında şu hadisini okuyanlar da hem anı dürüst bulmagan manasında dürüst tugul itip anlatalar üzerinde. فكل شيء يفعله المسلم يقولون له بدعة. كل شيء يفعله المسلم بدعة إلى أن أدخلوا الناس في جهنم قبل أن يموتوا. Şulaytırıp olar her bir Müslüman işlegen işini olar yangalık diler, bid'at diler. Hem şulaytırıp bütün Müslümanlarda diyerlik olar indi Müslüman kişi ele ölmegen kiliş indi o cehennem ehli dibeyteler. فهذا الخطأ سببه لم يأخذ العلم من أساتذة وشيوخ. Şu bir hata itip anlattığı hadisini sebebi onun olar ustazlardan, valimlerden olmaganlar bilinmiş şu sebeple. لأن هذا الحديث له حديث آخر يفسره. Çünkü bu hadisinin ikinci hadisi var. Anlatatırgan, şu hadisin manasını anlatatırgan ikinci hadis var. الحديث الآخر الذي يفسره يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث، شوف محدث، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد يعني مردود لا نقبله. Onun ikinci hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattı bu hadisi. Kim yangalık kırsa bizim işimizde, şu işimizde yani dinimizde kim yangalık kırsa o geri bağlaşacak, geri kaytarlar diyen. Din zorunda sözler. إذن فلما قال إياكم ومحدثات الأمور ليس على كل شيء إنما الإحداث في الدين. Şulaytırıp teki hadisteki saklanınız yangalıklardan diyen söz bu her bir yangalıktan saklanı diyenini anlatmıyor. Dinge kırtılgan yangalıktan saklanınız diyenini anlatmıyor. طيب الآن السيارات التي نركبها وتوصلنا من مكان إلى مكان هذا من محدثات الأمور نقول عنها بدعة. Mesela indi maşinalar bitindi, olar yangalık, yana eyber, elik bulmagan. Biz ana bid'at dibeyte alabız mı ne? الطائرات التي نركبها ونصل بسرعة أيضا نقول بدعة. Belki indi ışkışlar, samartlar, ona oturup ebitirgan. Ana bid'at dibeyte bulamaz. والسيارة والطيارة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محدث. Olay birler bitindi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde bulmagan, hem alarını muhdet, yani yangalık dibeyte bular, dürüst yani. إذن البدعة هو ما يحدث في الدين ويعارض التشريع في القرآن والسنة. Şulaytır bid'at ol dinde bulgan yangalık, şeriatka karşı kiletirgan, dinge kırtılgan yangalıkına ol bid'at bulgan. فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث يعني جاء بشيء جديد ليس من ديننا فهو مردود. Kim kırtsa yangalıkına bizim dinimizge şunday iş geri bağlar yani. بمعنى أنه إذا أحدث شيئا في ديننا لا يخالف الدين فهو مقبول. Lakin indi şu anlatıp durar. Eğer o yangalık kırtsa bizim dinimizge lakin şeriatka karşı kilmitirgan yangalık olsa o indi kabul edilir. يعني لو جاء واحد وقال أنا أريد أن أعمل الصلوات المفروضة 6 وليس 5 نقول له هذا بدعة. Mesela bir kişi etseyinde neymiş namaz okusam kilmi, 6 namaz okuyayım dese bu indi elbette bid'at var. لأن الفريضة السادسة أحدثها وهي ليست من الدين. Çünkü 6. farız ol, yangalık kırtkan dinge, dinde bizim 6. farız namaz yok. لو جاء شخص قال نعم رمضان نصومه فرض واجب لكن أنا أريد أن أغير
وأصوم 40 يوما لا 30 يوما، نقول له هذا بدعة ليس من الدين. Eğer birevinde Ramazan ayı 30 gün, lakin min 40 gün itip tutam, ise bu bid'at kılar. Çünkü şeriatımızda 30 gün karalgan. أو قال لا أصوم رمضان أذهب أصوم شوال، هذا أيضا بدعة ليس من الدين. Ya ki etse mesela Ramazan ayında uraza tutmuyor, belki Şevval ayında 30 gün uraza tutan ise bu inde dinge yanılık kertuğullah hem o kabul edilmiyor. أو مثلا قال لماذا يعني نذهب بالحج إلى عرفة؟ ممكن نعمل هنا في الصحراء عرفة ولا حج هنا، هذا بدعة ليس من الدين. Ya ki hac turundayında niye Arafa'a varıp dururlar, belki bunlar şu şüldegine hacını kılayım dese bu inde yanılık kılar, bid'at kılar. لكن هناك أمور من الدين وهي جديدة فتكون مقبولة. Lakin İslam dininde inde yana eybirler var, lakin o inkar edilmeyi kabul ediletirgen yanalıklar var. مثلا أنت مأمور بالسنة أن تسبح الله 33 تحمد الله 33 تكبر الله 33 كم يكون 99 وتكون 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Mesela sünnet bu şeyinde bilgilengen 33 tapır indi tesbih, 33 tapır indi tahmid, hem 33 tapır tekbir eytu, teki tesbih tartavız bitin, hem 100'üncüsünde indi la ilahe illallah gibi eytu. طيب أنا الآن أصبح عندي عدد للتسبيح، عدد للتحميد، عدد للتكبير، كيف أضبط هذا؟ كيف أحسب؟ Mesela indi bilgilendi şu 33 tapır, lakin min ame nişik sonarga diyeş, nişik bilirge diyeş 33 ikani, nişik bilgilerge diyeş. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إما استعملوا اليد. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde indi sahabeler yeki indi şu parmak bilen sonaganlar buğum bilen. كل أصبع فيه 3. Her parmakta indi 3'er buğum bilen. 10 أصابع 30. 10 parmak indi 30 bulan. يضيفون واحد Hem bir parmak صار 33. 33 edip. Yani sonar için parmak buğundan kullanganlar. بعض الصحابة يأتون بالحصى حجر صغير ويعملون هكذا. Kayber sahabeler indi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde o taş indi vaktaşlar jiyip şunun bilen sona bitirganlar. الآن ظهر عندنا شيء مستحدث وهو المسبحة. Hazır bu vakitte indi yana eyber var sona için hem o indi mine bu tesbih nileri. بعض الشباب يقول لك هذا بدعة. Kayber yaş yigitler eyteydi bu bid'at değil şu tesbih indi. كيف تكون بدعة وأنا مأمور أن أضبط الحساب بأي وسيلة كانت. Bu indi nişek bid'at olsun çünkü şeriat bu inşa biz diyiş onu sonarga tügel itip 33'er itip elektronla niler var yani sonra itefen. لأن القاعدة الشرعية تقول كل شيء يؤدي إلى تطبيق السنة هو سنة، كل شيء يؤدي إلى تطبيق الفرض هو فرض. Şeriat kaidesi eyte, şeriatta kaide var şimdi. Sünnetini ütevge iltettirgen bütün eybirde sünnet sanalar. Yani asulu şulaya farzga iltettirgen, farzını ütevni temin iltettirgen eybir, bizi onu işlev farz kılıptır. Yani sebebin kılıp. مثلا إنسان يحب أن يذكر الله يوميا لا إله إلا الله 100 مرة العصر المغرب العشاء، يأتي يقول له هذا بدعة. Bir kişi mesela tilese her bir namazdan sonra 100 tapır tehlil eytirge. İkinci kişi eytseli bu bid'at deyip. Nişi kılar. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة صباحا وأصيلا مساء. Allah Teala ile Kur'an'da eytebilir. Allah Teala'nı kub itip zikir itigiz hem ona irtelerin kişilerin zikir itigiz, tesbih kılığız diye. إذن البدعة التي تخالف الشرع الذي حددنا بوقت وزمان ومكان. İdgat sanalar şunday eybir şeriat tarafından bilgilengen ibadetinin vakitine yaki revişine yaki urununa karşı kiletirgen olsa, turu kilmitirgen olsa yaki sonuna. فإذا خالفنا الزمان وخالفنا المكان
الذي حدده الكتاب والسنة على بدعة. Şeriat tarafından bilgilengen vakıtında yaki oranında ötelmese ibadet o bid'at kılar. لكن إذا عملنا عملا يدخل تحت نص من الكتاب والسنة عام فليس ببدعة. Lakin umumen şeriatta ruhsat etilgen işini işlesek, niçin işlesek de o bid'at bulmayız. فإذا لابد أن نأخذ العلم من أهله حتى نعرف هذا صحيح وهذا خطأ. Şuna göre ilimni biz alırlar diyiş, ilim ehillerinden yani alimlerinden dürüst itip şeriatını anlamak için, kaysısı dürüst, kaysısı hata iken bilir için. نفتح مجال للسؤال يعني. Eyvah, eyvah. إن شاء الله يعني نسمح لمن يريد أن يسأل أو يناقش حتى إن شاء الله نكون جميعا مشتركين في الحديث. Yani أي سؤال يريد. أي سؤال. Hazreti nindi sorularınız olsa, bizni intiktir ettiren sorularınız olsa, indi Hazreti Kabir'iz, hatta bütünümüzde şu ilim aldıda katlaşır için fayda kazanır için. لأن السؤال كما يقول العلماء السؤال ينتفع منه أربعة. Çünkü alimler ise soru sebeple 4 kişi fayda aladigan. Bir kişinin soru arkasında. أولا السائل لأنه سينتفع من الجواب. Çünkü soru birinciden üzerinin soruna cevabını alır, hem fayda kurayında amel kılar. ثانيا المسؤول إذا يعرف يجيب لا يعرف يقول أذهب أطلع حتى أتعلم إذا هذه فائدة. İkinciden soru indi soruluşu kişiye fayda getirir. Çünkü bilse indi cevap verir hem ona soru bulayındı. Bilmese indi o soruğa cevabını izleyip ilim alır. المستمع من الحضور غير السائل أيضا سيسمع الجواب وينتفع. Kolay yok indi üçüncü kişi faydalanatırgan sorudan o indi işitken tınlagan kişi özü soru bilmese de sorunun cevabını bilip o şunun bilen fayda göre amel kılar. والرابع المحب لهم ربما شخص كان يحب يحضر لكن ظروفه لا تسمح بعدين سيسألك ماذا قالوا ماذا جرى ماذا تكلمتم إذا سينتفع. Dördüncü kişi umumen mında bulmagan kişi çünkü indi siz taralgaç sizden sorarlar mümkün nerse bildi indi sorular indi cevaplar hem sizden indi şu cevabını işitip onun bilen faydalanan hem amel kılıp indi. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء الأنصار قال كان لا يمنعهن الحياء من السؤال يعني تسأل عن الحيض وعن الجماع وعن الغسل قال نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء من السؤال. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi ansarlarının Medine Müslümanları bitirdi. Ansarlarının hatın kızların maktağan Medine hatınlarını. Çünkü onların üyalıları soravdan tıymaydigan. Üyalıları sebeple soravdan uyalıp durmaylar. Soravların gireler digen. Hem indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maktağan alar. Dua kılgan alar. لأن هذا دين وينبغي أن نسأل عن كل شيء. Çünkü onlar indi mesela hayız, kurun, eğerler turunda da Peygamberden soraytırgan bulganlar. Çünkü bu indi din, hem din meselesinde bir sorarga tiyiş, uyalırga tiyiş durur. Dinge belli meseleler. Sorarlar, şakirtler, hazretler, yine intiktir ettiğanlar. Hem başka hazretlerin intiktir ettiğan sorular bilen. Eğer sorularınız, din sorularınız var neyse turunda. خاصة طلبة العلم لا بد أن يسأل. Bigrek teşekkürler indi. Çünkü soramazsan ilim alıp bulmayın. لأن القرآن يعني مليء وإذا سألك ويسألونك. Hem Kur'an'daki bitinde bir kul ayetlerde sinden soruyorlar. Eğer sinden sorasalar deyip yani Peygamberden sorular bilen sorular soruyorlar bulganlar hem ayetler bitinde şu sebeple Allah Teala ayetler indirip cevaplar veredirler bulganlar. Bu kurede o soru veriyor, ilim ehline indi. O sevaplı bizim için de başkalarına da getirir. أنا رأيت بعض الشباب في بعض المساجد يعني يخطئ في كثير من أعمال الصلاة ولما تنبهه لا يستجيب.
Kurganim var deyindi, Hazret bitinde okuptenden, bizim yerlerde yürüyüp bitindi. Kurganim var deyindi, namaz vaktinde de yaşlarına indi. Namazını dürüst okumuyorlar deyindi. Hataları var indi. Şundan sonra alarga deyindi. Yanadan hataları turunda eйтkeş, olar işitmiyorlar deyindi. Eytersen deyindi, olar bütün üstünde üzeri indi bileler. Başka kişiye muhtaç değil. مثلا قبل أسبوع نبهت بعض الشباب لما يسجد قميصه قصير فيخرج ظهره أيوة. وظهره ما يقابل السرة أيوة. وهذا من العورة فتبطل الصلاة. أيوة. Mesela indi yaşlar namaz okuyorlar bitindi. Bizde kurganımız var indi. Secde kılganda arkası aşıla. Eğer bitindi o kendikten hasta olsa bitindi, aşıla tırgan urunu, onun bitindi namazı buzula. لابد أن يطيل قميصه ويضبط حتى لا يظهر من ظهره ما يقابل السرة وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. Şuna göre bitindi namaz okuyanda kişi ilarga tiyiş, kiyime uzun bulurga tiyiş. Arkası kurulması bulurga tiyiş, secde kılganda. Çünkü bitindi kendikten tizgahatli kişinin havret sanala hem bu namazını buzar. Eğer indi namazda şu ciltler aşık olsa. وظهور جزء من العورة في الصلاة يبطل الصلاة. Arka bitinde şu kendikten astağı ölüşü, dilden astağı ölüşü, havret hem o sebeple namaz buzula. Namazda o yer aşık olsa. Ey sorular var. Ey تفضل. Салам алейкум. Такой вопрос по поводу того, что вот, признаки конца света и когда вот время быстро начало сейчас идти, вот, многие говорят, время быстро проходит, и катаклизмы какие-то происходят. Это смена погоды, смена температуры на разных планетах. Вот это с чем связано? С признаками судного дня или люди сами влияют на تغيرات يعني طبيعية هذا من يعني أشراط الساعة أو من علامات تقريب قيامة تغيرات طبيعية مثلا. طبعا هو يعني علامات الساعة كثيرة منها صغرى ومنها كبرى. أيوة. Kıyamet yakınlaşının bilgiler çok bitinde. Allah'tan zorları var hem belekiler var. الكبرى معروفة يعني هي خروج الدجال والنار والدابة معروفة. O bilgiler bilgeliydi. Bilesizler mesela Deccal şahı köbeğinde, Ut şahı köbeği hem silaşa tırgan hayvan şahı köbeğinde. لكن هناك علامات للساعة صغرى. Şuraya var bitinde kıyamet yakınlaşının belekey bilgileri. وهذه بدأت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة يعني هو آخر نبي. O bitinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kilgenden beri bu alametler, bilgiler korunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun kilüğü de peygamber bulup kilüğü de o bitinde kıyamet yakınlaşının bilgisi olup. يعني مثلا هذه الحروب وكثرة القتل هذا من علامات الساعة الصغرى. Şulay yok mesela hazır vakitte soğuşlar, bitirişlerin kubeyi o şulay yok kıyamet yakınlaşının belki bilgilerinden bitti. المجاهرة بالمعاصي بشرب الخمور وخلاعة النساء وكذا هذا من علامات الساعة. Şulay yok indi aşıktan aşık zor günahlar işlev mesela aşıktan aşık hamer işi köpek, zina kulu köpek edirler. Onlar bütünüse de kıyamet yakınlaşının belki bilgileri. Bu indi Müslümanlar arasında. كثرة الذين يخونون الأمانة هذا من علامات الساعة. Şulay yok indi emanetka hıyanet etü'nün kubeyi aldaşı indi. Emanetka hıyanet etü aldaşının kubeyi şulay yok kıyamet yakınlaşının bilgisi olup yani bu bilgiler. يعني التغيرات المناخية اللي هو سونامي وما يحدث من انفجارات في البحار كل هذا مقدمة لعلم الساعة. Şulay yok indi tabiatta bulunan şuşanday kinet özgürlükler indi tsunamiler neler gibi onlar bütünüsü de şu kıyamet yakınlaşının bilgileri. لأن الله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يخوف الله العباد بها. Çünkü Allah Teala Kur'an'da eyte hem biz şu bilgilerini, alametlerini jibereriz, kişilerini korkutur üçün yani kıyamet yakınlaşının bilgisi idir diyen. لكن متى تقوم الساعة بالتحديد علمها عند الله. Lakin indi tüvel kıyamet ayşan kubuğun indi Allah Teala'nın başka bir kimlerden nasıl?
لأن الله في القرآن يقول إن الله عنده علم الساعة. Çünkü Kur'an'da ise Allah Teala'dagina kıyamet kubunun vakıtı diyen. Allah Teala'gina bile diyecekler. Allah kadar. Şimdi uzun indinden tercüme ettim ben. أريد توضيح في صفة الكلام عند الماتريدية والمعتزلة. استريح تفضل. وحقيقة هذا الموضوع يفترض أن يكون في قاعة درس لطلبة العلم ليس لعموم الناس. هذا إن شاء الله. مثلا لأنه هذا فيه كلام ربما عامة المسلمين لا يفهمونه. Bu indi Hazret soru verdi. Allah Teala'nın söylüyor sıfatı turunda Hazret aytaydı. Bunday sıfatını anlatıyor. Avam halk anlamay turgan indi. Şuna göre bu tür ders vaktinde söyleşe turgan ders vaktinde üte turgan eyberdi. لكن لا بأس أن أجيبك بشكل مختصر وربما واضح إن شاء الله. Bu indi kelam degan sıfatını Maturidiye var necip anladı hem Mu'tezile degan türkü bulgan bitinde ilk zamanlarda vakadi meselede necip anlata bu durumda indi soradı. Lakin indi açıklap gitem dedi. الله سبحانه وتعالى له صفات عديدة. Allah Teala'nın sıfatları çok bitinde. والحديث النبوي عبر عنها بالأسماء. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bitinde isimleri itip getirirler. في الحديث إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. Hem bilgili hadis bitinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Allah Teala'nın 99 ismi var. 100 birden başka diyen kim şularını sanasa cennete girer diyen hadis. فنقول الله قادر الله مريد الله عالم. Sıfatlardan Allah Teala kudretli, Allah Teala galim diyen sıfatlardan. من صفاته أيضا نقول الله متكلم. Allah Teala'nın sıfatlarından Allah Teala mütekellim, söyleyişi diyen sıfatı var. والعلماء خاضوا في هذه المسألة كثيرا حتى أن علم العقائد سمي باسم علم الكلام لأن أكثر حديث دار حول الكلام كلام الله. Şuna göre de indi bu hakiki mesele bulgan hem bir kul bahsleşkenler, tekşirgenler, valinler şuna göre de hatta mesela hakide ilmi, iman şartları ilmi, ilmül kelam deyip de atalar. Çünkü inkub niler bahsler şuşu söylev Allah Teala'nın söylev sıfatı turunda bulganğa göre ilmül kelam deyip atalar. والله سبحانه وتعالى قديم وصفاته قديمة. Allah Teala burungu bitinde hem onun sıfatları da burungu. ومعنى قديمة يعني لا أول لها ولا آخر لها. Kadim diyen söz, burungu diyen söz, onun başı da yok, başı da bulmadan hem ahırı da bulmayan. فكلام الله سبحانه وتعالى قديم لا أول له ولا آخر. Sıfatül kelam yani. صفة الكلام. Allah Teala'nın söylev diyen sıfatı ol kadim, yani onun başı da bulmadan hem ahırı da yok. Şiksiz yani, başı ahırı yok. لكن العلماء قالوا الكلام الذي بين أيدينا المطبوع بالمصاحف هذا حديث لأن هذا المصحف طبع قبل 10 سنوات هذا قبل 100 سنة هذا قبل سنة هذا المطبوع بورق وحروف وحبر هذا حديث هذا يدل على كلام الله. Bizim kulda bulgan indi Kur'an kitapları, mushaflar, onda bitinde Allah Teala'nın sözü yazılgan. Lakin onun bilen şu yazılığı, kağızları, kitabı bitinde onun yana, koşandır basılgan, ultigi mengi dip eytip, elikiden kilgen dip eytip bulmayı. Hem bu Kur'an Allah Teala'nın sözünün bilgisi bulup dura, alameti bulup dura, Allah Teala'nın söylev sıfatının. والذي نتكلمه الآن نقول الحمد لله رب العالمين هذا كلامنا حديث يدل على كلام الله. Kur'an okuğanda biz Allah Teala'nın indi kadim bulgan sözlerin özümüzün
tilimiz bilen, ağzımız bilen kovatlıyız yamaşa yani yok hazır olan. لذلك في بغداد في زمن المأمون وقيام المذهب المعتزلي حصلت فتنة كبيرة في هذا الموضوع. Hem indi Bağdat'ta şu Halife Ma'mun zamanında şu Allah Teala'nın sıfatı turunda Mu'tezileler çıkan vakitte indi büyük zor fitneler doğan şu kelam diyen Allah Teala söylüyorsa diyen sıfatını anlatı meselesinde. المعتزلة كانت لهم السلطة والسياسة. O zamanda indi Ma'mun vaktinde. Ma'mun halife vaktinde indi Mu'tezile bu hakiki meselede Mu'tezile diyen Türk'üm onlar indi üstte durganlar yani başlıklar durganlar. وأرادوا من العلماء أن يفتوا بأن كلام الله حديث. العلماء لم يوافقوا. Hem onlar indi şu halifelikte bütün alimlerden de Allah Teala'nın söylüyor sıfatı yani o yana sıfat. Elek kılgan tügül deyip ettirge tırışkanlar hem indi fitne bu. يعني مثلا الإمام أحمد بن حنبل سجن وقتل في السجن لأنه أبى أن يقول كلام الله حادث. Hem mesela indi İmam Ahmed ibn Hanbeli mezhebinin indi nigi savuşusu şu Allah Teala'nın söylüyor sıfatı yana deyip etmegeni düşün, Mu'tezileler dilegenini etmegeni düşün indi zindan kayabılar hem indi قتل في السجن. hem utirilgen indi şu zindanda şunu etmiyor sebeple. الإمام الشافعي كان ذكيا في هذا الموضوع. لما طلبوا منه أن يقول بالكتب السماوية حادثة كان ذكيا فقال لهم هكذا التوراة الإنجيل الزبور القرآن هذه الأربعة حادثة يعني أصابعه استعمل التقية لا يعني كلام الله ثم بعد ذلك هرب إلى مصر. İmam Şafii indi ezrek utkin rek tuğan indi ondan da şulay on mintirge tırışkanlar indi Allah Teala'nın kitapları söylüyor sıfatı yana deyip bulmagan deyip İmam Şafii indi hayle kılgan indi üzünçe mesela parmaklarını kursatıp indi mesela Tevrat, İncil, Zabur hem Kur'an mine bular yana degen yana barmakka kelgen hem indi parmaklarını kursatken yani kitap iki türlü anlatılıyor bitinde. Parmaklarını kursatken sonundan indi şulay etip tutulgan yani bitirilmegen sonundan indi Mısır'a yeki kitap çıkan bu fitneden indi. طبعا الماتريدية لهم أدلتهم، المعتزلة لهم أدلتهم، الأشاعرة لهم أدلتهم، يعني كلام طويل هذا باختصار يعني. Kıskaca şu indi. Evvela indi zor fitneler olan şunun arkasında maturidiyalar indi üzerine anlatkanlar bu sıfatına söylüyor sıfatın Mu'tezile üzerine anlatkan Eşariye üzerine hem indi bunu söylüyor başlasan değil de bu indi. فالأفضل المؤمن والمسلم يؤمن كإيمان العجائز لا يطلب الدليل. Şu an burada en yaşlısı değildi. Aşağıda bir delil soramayacağına bu eğilimlerde. تعرفون ما معنى إيمان العجائز؟ يعني الغوام؟ لا لا لا. كانت امرأة عجوز تجلس في الطريق. neydi olaysa? İmanul acaiz yani kar evinin imanı kebep diganiydi. مر الإمام الرازي ومعه جمع كبير من تلاميذه ويمشون خلفه. نعم. Bir evi oturganında yol boyunda hem onun yanından İmam Razi, Fakruddin Razi. İmam Razi'nin de tefsir kitapları yazgan Zur Galim'inde. Zur Galim üzerine okuşuların yetip gidip vargan şu yoldan indi. Şitte indi bir kart evi oturgan. المرأة العجوز استغربت من هذا؟ ملك وزير من هذا الذي معه الناس؟ Bu evi gacaplangan indi. Nindi kişi gidip var bu birer padişah mı, birer indi zor emir mi, sultan mı? Bir kişiler ama yer paralar diyen. Gacaplangan. فقال كيف لا تعرفين؟ هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله. O eviye etkenler indi. Sen ne şekilde onu bilmişsin? Onun bitti Allah Teala'nın varlığına 1000 delili var o kişinin gibi etkenler indi. Bu alimin diyenler. فقال هذا عنده 1000 شك فأقام على كل شك دليل. أنا ما عندي
ولا دليل على وجود الله لأن ما عندي ولا شكوى. Hem bu evi etken idi. Onun değil, min şiği vardır diye. Şuna göre onun min şiği bu sebeple min delili var diye. Şu şişlerini bitirir şimdi. Benim de bir şiğim de yok. Şuna göre benim bir delilim de yok. فسمع الرازي قول العجوز. سمع كلامها. İmam Razi'nin de şu alim işitken bu evinin şu sözlerin فدعا الله وقال اللهم إني أسألك إيمانا كإيمان العجائز. Ondan sonra da dua kılgan ya Allah diyen min sinden şunu bir iman sorayım şu evinin imanı kıvık diyen. Bizler şöyle diyeceğiz şimdi. O imanın altı şartı var. Şuna biz şu gözgeci dedik. İyi hayırlısı şu diyen. Yani bizden aynen nakul yani nukminu bi sitte şurutu yani iman. لا هو الإسلام أركانه 5 والإيمان أركانه 6. الإيمان أركانه 6 تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان. نعم. Surat bağlarız. Sırarga mümkün mü bu sıralama? Bizning yine ebi babaylar etiyeniler Allah Teala'ga müracaat etkende Xudayım deyip eteler. Bu o hata mı, günah mı? آباؤنا أجدادنا يعني كانوا يظنون يا خداي يعني بالفارسية. نعم. هل يجوز هذا؟ لا هو هاي لغته لا بأس يعني يعني احنا مع عدا القرآن لا يجوز ترجمته للصلاة فيه. لابد أن الصلاة تكون بالقرآن عربية وما عدا دعاء الحديث النبوي كله يجوز أن يترجم. Kur'an'da yaram dediğinde mesela Allah ni ulna Huday dibeytu. Lakin başka evirlerde, tercümelerde, tefsirlerde min dilde eğitsem de yarıydı. يعني مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي لا يجوز أقول إن خدا وملائكته لا يجوز. Ayet mesela indi Allah Teala hem ferişteleri Peygamber'e salat ettiler degende Kur'an ayet indi. Ondaydı Allah diyen ulullah Huday dibeytsen elbette bu yaramı. Ama indi Kur'an'dan dış evirlerde Tamam bir sıra mümkün mü? Bizimle gençler bizi tenkit ettiler. لا في القرآن لا يضع. في فتنة يعني يوسوسون الشباب يتجدد هو اللغة في العربية ينبغي أن تكون للقرآن. أما بقية الأمور يجوز أن تدعو الله بلغتك. Kur'an deyinde elbette Arap dilinde gene bulur. Kur'an değil ama başka evirlerde, dualarda her kim üstünde dua kula soruyor. وأيضا لما يأتيك كافر مسيحي يهودي ويريد أن يسلم ماذا يفعل أول شيء؟ ينطق يشيد بالشهادتين. لابد أن تكون بالعربي. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا مو شرط يعني إذا نطق بها خلاص. Mesela deyinde şuna iman getirgende elbette Arapça la ilahe illallah Muhammed Resulullah neyinde Arapça eğitilge tiyişti. Hem anın mevnesin üst dilinde eğitmese de şu iman kelimesinin Arapça eğitiyor cidden anın Müslüman buluşu. طيب الصحابة فيهم ناس لا يعرفون العربية لكن فقط يعرفون القرآن فكان يدعون الله بلغتهم عندك ويؤذنون بالعربية ويشهدون بالعربية يقرؤون بالعربية لكن ممكن يدعون مثلا بلال كان حبشي من الحبشة صهيب كان من الروم سلمان كان من بلاد فارس. Sahabeler bitinde varsa da Arapça bulunanlar. Elbette Kur'an'ı indi Arapça okuyanlar, Azan'ı indi Arapça etkenler. Mesela Bilal radıyallahu anh Habeşe'den, Etiyopya'dan bulunan bitinde. Onun dili Arap bulunmayan. Şulay indi mesela Suhayb Arumi, Bizantiyis olan Greklerden bulunan, Salman Farisi indi Farslılardan bulunan. Onların bitinde üst dil Türk dilleri Arap bulunmayan. Kur'an'ı Arapça okusalar da
Doğada indi onlar üstünlerinden de kullanırlar çünkü. Onlar Arap. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود من غير العرب حتى يسلموا وكان عنده مترجمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بغير العرب. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap dilinden başka dilini bilmegen, lakin bitindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve türlü halklardan ilçiler kilgen bulgan. Hem onlarda bitindi, şu dillerini bilmişi, şu dilde söyleşmişi sahabeler bulgan yani. Araplar bilmegen sahabeler de bastı. يعني لو واحد ما يعرف العربية ويدعو الله بالتترية وإلى أن مات ويدعو الله بالتترية هل من عدل الله أن نقول هذا الله لا يسمع دعاءه؟ Mesela deyildi, Arapça bilmetirgen bir Tatar kişisi değil, ömür boyu üst dilinde dua kılsa deyildi, biz neşekti ona eytalabız diye Allah Teala kabul etmeydi. Allah Teala bir kadın, şuna göre deyildi, neydi dilde dua kılınsa da Allah Teala kabul etmeydi. حتى الخطبة أجاز الفقهاء باستثناء الآية والحديث وتقوى الله أن تكون بلغة القوم. حتى عند خطبة الجمعة يعني. الجمعة. حتى عند الجمعة خطبasında da alimler ruhsat etkenler Kur'an ayetlerinden indi mesela Allah Teala isimleri sözlerinden başka ebirlerini Arap dilde yani başka dilde söylerler de biz söylüyoruz indi şuraya kuşarız. حتى ألفاظ عقود النكاح شوية الإجاب والقبول زوجتك وأنكحتك ويقول قبلت إذا لا يعرف العربية ممكن يجري العقد بلغة القوم. Şuraya bitinde nikah kilişuğunda bitinde eğer o Arapça eğitebilmese kabul mesela kabul ettim dediğinde üst dilinde etse de o bitinde dürüst bulan yani sayılmadan bitinde. Bu soru boyunca haber edildi. Ve imsatuşu bitince değil mi? Hem türlü kliyatlar kiler. Türlü kliyatlar kiler hem aralarında kabirlere mesela 10 söz arasında 8'e şarap sözler bulayında. Hem anın diye satı oluş vaktinde enerjisi işleyenlerin de tamaktır atırı kileyini dedi. Bunun ise de kileyini. Yani bu işte buna bu türlü kirek mi? Hem belki yani tutatırına kirektir. Hem işte maturiti baralışu kirek. Yani في التجارة مثلا هو يبيع أشياء ويكون مثلا مشترون غير المسلمين ويعني يتكلمون كلام قبيح يعني عندهم يعني عند تكلم هل يجب عليه أن يصححهم أو يمكن ينصحهم لكن هذا لا يؤثر على البيع والشراء ينصحهم. هو يسأل يجب عليه أم لا يجب عليه يعني هذا هو بلسانه. Kilişuğa indi sövde kilişuğuna tesir etmiyor. Bu sözler neler yani kilişuğ sövde kilişuğuna satı alırlar. Lakin indi tege kim naşarlık olsa onu düzeltsin diyen indi tildilen düzeltiyor. Elbette Müslümanlar bir iş var eytu. Kirek eytu ama sövde kilişuğuna tesir etmiyor. Buldu mu? ما بدرك رزقنا كان ورزقني شتر قاش نظم. مثلا إلى المرحاض وعنده أطعمة مثلا في كيسه أو كذا ماذا يجب؟ لا هو فقط لا يدخل إلى المرحاض إذا كان يحمل المصحف أو آيات قرآنية أو كتب علمية شريعة الأفضل لا يدخل بها إلا إذا خاف أنها تسرق يجوز يحفظها في كيس ويأخذها. أما غير هذا يعني نيجي بدرك كرو يرامي قرآن كتابه كبك علم kitapları kebek eybirler bilen Kur'an ayetleri yazılgan hem başka indi. Ama indi urlav kurkınışı bulsa bu vakitte indi savutka salıp mı paketka türüp mü olanı da apkırsan bula Kur'an kitabı mushaf olsa mesela urlavdan kuruksan. Ama urlavdan kurukmasan olarını apkırı yaramıyor. Ama başka eybirler rizık mı başka eybir mi bir İngiliz yanı da yok. Onda kırsa da çıksa da tesiri yok. Haram aylan mi? Halal mi var? Сұрауға өткеннәре бір
хатын кызлар да килеп сорыйлар бит инде нифас мәсьәләсе. Гадәтендә 40 көн була инде. Беренчесендә 40 көн булган. Әйе. Һәм бала тапкач, мисал өчен, 1-2 атнадан өзелә. Ние? Икенчесендә. Әйе, икенчесендә мисал өчен. Әйе. Хөкүмәт нинди 40 көнгә хәтле көтергәнме яки инде шифтакланган саналам? يعني في النفاس في أول مرة يعني غدتها كانت 40 يوما في أول الولادة. في الثاني يعني مرة ثانية مثلا أسبوعين وانتهت. ماذا يجب عليها؟ ينتظر حتى 40 لأن أولها كانت 40. لا النفاس هذا أعلى مدة 40. أعلى مدة. ممكن النفاس بيوم وليلة ينقطع الدم وتغتسل وتصلي. نعم غدتها يعني أول مرة هي لا ليس عادة هذا للحي. أما النفاس ليس عادة. ممكن بالولادة الأولى 40 يوم، ممكن بالولادة الثانية 10 أيام، ممكن بالولادة الثالثة 20 يوم. عند انقطاع الدم يعني لا يعتبر لا هذا في النفاس. لا هذا الحيض فقط. أنا غصب عني. هو فاهم. مثلا birinchi bola topganda 40 kun bo'lsa-di, ya'ni nifasingda, ikkinchi topganida 2 oy bo'lsa to'xtasa, g'usulni quyunada namozlarni o'qiy boshlaydi. 40 kun g'adat bo'lmaydi. Тагын бер сорау бар инде, ниләр безнең кичке шәкертләрнең арасында да конфеткә спирт кушылу мәсьәләсен куптарып чыкканнар, аларга аңлатылган булса да инде. في مسألة الكحول يعني. Шуңа зуррак кешенең ни кирәк инде дәлилен сорыйлар. كحول أي في الأطعمة مثلا كحول الكحول. الكحول يعني. كحول. الكحول هذه لو يعني أصلها مخدرات وبالتالي كلها حرام. نوع من أنواع الخمر. Haram bula da anne konfet var. طيب. Шул турда әйтәйин ди, ярамый ди. Ну бездә ярый инде. غريب شو صار يندي. كنت في إيطاليا هناك سألوا سؤال عندهم هم يطرحون الخيول والحصان، وأحيانا هذا الخيل والحصان يعني يصبح كالوحشي، لا يستطيعون أن يمسكوه ويذبحوه بطريقة شرعية، وهم أحيانا يستعملون الرصاص، يرمون بالرصاص بالبندقية. يعني أولا يرمون بعد ذلك يذبحون بطريقة شرعية. هذا يجوز استعمالهم السؤال. أي at turunda indi. Mesela at qırda yersə bitindi, qırğılana əgər onu tutup soyup bulmasa indi, atıp alsan, atasın da indi, ondan soysan, o halal bulamı tügülmə. أولا كما نعلم هو الذبح الشرعي لازم يكون بآلة جارحة وفي مكان الذبح المعروف. Bula indi suyu şəriət çəbidində şu boğazdan buluğa teyir, həm indi kisətəğən evirlən buluğa teyir. لكن بعض الحيوانات القوية مثل ما تفضلت مثلا الإبل، البعير، أو أحيانا الفحل الذكر من البقر الكبير يعني يكون صعب، وهذا حتى لو كان يعني في البيت ليس متوخشا. فهذا إذا ضرب بالرصاص ومات بضربة الرصاص هذا ميت لا يقتل. لكن إذا ضربوه بالرصاص ولا زال حيا وذبحوه ونفر الدم هذا يعتبر ذبح شرعي. Koy vaqtında mına zor ugiz bolsa, yaqın getirmese, soyup bulmasa, bu vaqtda indi atıp ötersen, indi o ülekse bula, haram bula. Ama indi atqandan soň ulmagan bolsa, tirik ile soysan, o vaqtda halal bula.
سؤاله كان عن الدارس يعني في الصحراء يعني. أنا سأقول لأن هناك علامتان للذبح الشرعي، إما أن ينفر الدم، وإما بعد الذبح الحيوان يتحرك. هذا ذبح شرعي. Şeriatça sanalayında bu şartta indi yaki indi boğazdan bitindi qonu ağırga tiyiş yaki jarohatdan yaki indi suyğandan soň alu hareketlenirge tiyiş. Yani suyğançı ulgan bulmasga tiyiş. Ali ulmagan eken atsan da onu suysan indi o halal mı? أما إذا هكذا سال الدم سيلان والحيوان لم يتحرك بعد الذبح هذا ميت. سال الدم سيلان لم ينفر والحيوان لم يتحرك هذا ميت. فهمتم؟ يبقى موضوع الخيل يعني يقول ينفر. أيوة. هو الخيل أو حتى إذا الشاة نفرت لا يحرمها النفور. لا يعني ممكن شاة متوحشة. أيوة. ممكن بقرة متوحشة. ممكن هذا لا يحرمها. هذا لا يحرم النفور لا يحرمها. المهم الذبح شرعي أو غير شرعي. لكن أصلا الخيل بالذات في خلاف في حرمته وحله. لا هذا ليس سؤال بالذبح. ايش اقول لك؟ ايوه. يعني هو اصلا يعني مثلا حتى البقره هذا لا خلاف انه حلال. حتى لو نفرت واصبحت وحشيه تبقى حلال. بعيد. يعني لو اصطادوا فرت يعني اصطادوا مثلا بالنار. ايوه. اذا مات بهذه النار لا جرى الدم ومات يعني. لا ما هي الجرح، ما يجي الجرح حتى الطير. الطير لما تصيده بالنار وتدخل في بعض البندقية يعني هو يكون جرح. ما في هذا الطلقات النارية مثل ما تضرب الحجر مثقل هذا. لا يوجد الجرح، لأن الحديث يقول ما أنهر الدم وأفرى الأوداج قطع الأوداج فكلوه ليس السن والظفر. أي eğer indi değil avlap alıngan bolsa mına şunday atsa indi atılgan bolsa ulsa yaramaydı indi. Eğer atılıp da indi ulmagan bolsa suygandan soň hali hareketlense şol wagtda indi halal bolar. Bu meselede indi azrak ayırma var. استعمال الرصاص يعني فقط يجوز في الضرورة أو يعني على لا بأس يستعمل للضرورة، لكن إذا مات الحيوان بسبب الرصاص فهو ميت. بدون الضرورة ممكن هو يعني ولو جرحه يعني ولو سال الدم يعني في بعض الرصاص يعني حتى لو سال أكيد يسيل الدم، لكن ليس جارح. ليس الإطلاق يعتبر هذا المثقل، يعني مثل ما يرميه بالحجر. حجر كبير أو صغير. أيوة. ممكن حجر صغير ويرميه. أيوة. ودخلت في رأسه مثلا. فاحنا نريد الجارح يعني السن، لأنه هكذا تقول للطير يعتبر ميت. الظفر مع العلم الظفر يعني مثل السكين لأنه غدر. لا. Şol indi avlap alganda di eğer ulsa mıltık atkandan soň indi ol banu aksa da haram buladi. Eğer indi tiri bulgan bolsa suysam suyup ulgersen indi ol halal. بعدين الإطلاق لماذا مثلا يضربون على رأسه؟ ممكن يضربون على بطنه فيجلس في الأرض، ممكن على رجله ويدركوه بالسكين ويضرب. لا يمكن مثلا في بعض الحيوانات يعني كبيرة مثل البقرة يعني في الغابات إذا لم يعني ترمي إلى الرأس يعني ممكن هو يجرحك أنت تموت. في حيوانات كثيرة يعني مثلا هو بعيد ترميه على رجله ويجلس لا يستطيع يركض، كيف؟ لا يستطيع يركض لكن يمكن أن يعني يرمي. لا خلاص يعني هنا يعتبر ميت مات بسبب الإطلاق. والله إذا إنسان يعني كسلان لا يريد أن يعمل ويمسك هذا الحيوان ويستعمل البندقية فقط يعني ويذبح بعدين. يذبح بعدين، لكن لما يذبحه هل أدركه حيا أو مات بالطلقة؟ حيا أدركه حيا. خلاص إذا أدركه حيا ما في مشكلة. ما في مشكلة حلال.
Şimdi sorular. Yaman şartlarını unutma. Ассаламу алейкум. Вот положение хиджаба для женщин. Я вот слышал, что вот если не покрыта голова, то муж будет отвечать за каждый волос. Грех выписывается. Hicab mı, niqab mı? Хиджаб. Да, голова. Вот. И действительно, судный день будет отвечать муж за то, что жена не носила хиджаб и то положение там. بل الرجل مسؤول عن زوجته إذا يعني تبرجت. А если еще, допустим, некоторые вот говорят, что есть запрет на работе и на учебе, и поэтому не носят. Правильно ли это? بعض النساء عندنا مثلا ولو كانت مسلمة لا يلبس حجاب أو كذا بسبب العمل يعني يمنعونها من العمل. والمقرر عندنا في الشريعة الإسلامية أن المرأة الحرة جميع بدنها عورة لا يجوز أن تظهر منه شيئا إلا لزوجها، وأجاز بعض الفقهاء الوجه والكفين فقط. القدمين بعضهم. حتى القدمين لا يوجد. Şeriat boyunca bilgili bitindi. Müslüman hatın kız, azat hatın kız bütün teni anın avret, qoplab yürüge tiyiş. Meğer indi koy bir kalimler etkençe yüzünden başka hem kulçuklarından başka. ويسأل عن زوجها يعني ما مسؤولية زوجها. وأصلا لا يجوز أن تخرج من بيتها أو تعمل بدون إذن زوجها. لا يجوز. Hatın kız bitinde yerinin ruhsatinden başka işliği de olmuyor, ona başka da olmuyor. Kim böyle indi yavruksuz yürüyor. Yani el-mesul huve زوجها كلكم مسؤول عن رعيته. يري جواب عندي قال لي لأنه نأخذ الموضوع من جانب آخر. لو اعتدي عليها أليس من واجب الزوج أن يدافع عنها؟ فكذلك من حقه أن تطلب منه الرخصة للعمل. Mesela bitinde yesi o hatın kızga bitinde düşmanlık kılsalar yeri bitinde onu saklarga yaklarga tiyiş. Şunun köbek hükmünde indi. Hatın kız irinin ruhsatinden başka şey olmayı. Çünkü iri cevaplı onu saklarga. Şulay mı? Yoklarga. Hatın işe iri cevaplı. Siz mazur kişiye paramazsınız sonra verdiniz ya. Bolalar turunda buna bir-iki bolalar var evet özürüzdekiler. Aynen aktarısı diye. Hayırlırak tuğur iken mesela onların ayrım maşatı ol. Buna işte İstörgəmini beygirlərə vurulmasınlar deyilən turuna. İşte edəb yağından belki boşlarını ayrım maşatıp uzunuzla araştırırlar. Bizler başta uzunuz aşağıyız, balalar yamadan aşağıyız. Siz daha iyi kabul mü? Bizler bu tenseler. يعني عن آداب في البيت يعني عندنا عند الآباء والأجداد يعني أولا يأكلون يعني الطعام الكبار ثم الأطفال الصبيان ويسأل عن هذا كيف يعني هو طبعا بالتأكيد التربية وتوجيه الأطفال مطلوب، لكن لا بأس أن يأكل الأطفال مع الكبار حتى يتعلم الصغار كيف يأكل الكبار. Elbette indi edep köy üretütiyiş ata ana üstünde. Lakin indi ziyan yoktu. Eğer savi balalardaydı, ulular bilen başasalardı, ululardan ürenir işildi. Niçe gitip oturgattık. Lakin لو كانوا مشوشين يسأل عن مشوشين. لا هو شوف يعني مثلا عندك عبد الله بن عباس كان صغيرا في السن وكان يأكل مع جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم معه. يقول كنت صغيرا ويدي تطيش يعني مرة من هنا مرة هكذا صغير فقال له كل مما يلي علمه فلا بأس أن يأكل مع الكبار. أما إذا كانوا مشاغبين وحركة ممكن ينعزلون. Eğer indi mesela Abdullah ibn Abbas gibi kul belki bulgan bitinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında indi. O indi onlar bilen birge otur başı tırgan bulgan. Lakin indi özü söyledi indi. Peki bala şağa bala bulu sebeple indi saylap
ашый торган булган, шуны күреп Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде аңа әйткән, өйрәткән, үзеңнең яныңдагысын аша дигән. Әмма инде теге тәртип бозып әйтә торган булсалар, инде әлбәттә аларны бергә утыртмау яхшырак. Үскәчрәк утыртасыз. Бәлки вакытында түгел. Үсә башлар, шахмат башлар. Булдымы, сораулар юкмы?